Itum cup hapon la perangke itum cup hapen wang lo apor penang pole bas itum hanta suri curi iglo itum maki sung mate itum maki mang bang alang tumta ansosisi karbiang lo angkang pi bang pace thang po sining tepon lo lasi kecingsi alam bang itum bang ke dak kace tong nang kok athe bang ke itum bang ning kang samse cipak lang iglo athe council pen ladak la aron re pen kedo tuma lag Keroni la girls high school along le along aron re pen kedo tuman dak pen tharle pu pola ke chengsi alang litum council hen pen isi notice pipon lo alang litum notice ki pila ke 602/2026 la so hala sot pulo la nikre pho apilo pulo tang te nitum la dak pen ke la hai tumhan ma dak pen tharle vek pu pusi kar biang lo arar phan mate pache thang lo mate pachini lo bonsita me litum lang pono thek pono no acheklo jon joni suselo non anta laso ang deng bang piniar ni anta council pen thang ta keklem ponang ring bang thek ponong le delo lapen laso pit dongka revenue cycle ahin pen bang order pitulo labang ke 403/2026 laso order bang ta pipon tulo dak bang ke tharle vek pu isi alu bang pilo karbiang long ora ta thek long lo anu tinta bonsita me laso api non ala 6 arni alang tharle vek popu tapulo la 6 arni tharle popu apita non 6 pen non bang ko nang pa ba thulo 7 pulilo 7 bangge tharle populo pinita tharle le delo si non bangke la tum ki ponthu bangke non niphai kep pusipu bosita me update bang non da fix pelang la si laso hormu la bangke karbi anglong ahin pensi notice mati isi order bangke kipitang pete la kupilo la pini mane tong jungjung la putok bongbong tong kaslam order pinak lo malho tim karbi anglong ahin pen si laso alu bang nang pale vek lo pilo non piniarnian ta latum rd chen tekte ke bang aso kenang kang nek dun cholo lo non la dakta tharle pu pen non ane karbi anglong arat atok anu ke do tum taning isi ning karong punak kokpo mane piniarni bangke dak ke tharle vek pu pusi council hin ben mangta alu pangta pangdak pondel ba rat ta manuti na theklong lo bonsita me nora bang pilo kaning je thu bangke karbiang long non lada pm ke bangi masi security phan bang ni tum han bang kenang dokogi po posi ni tumang posponang koklo sigipu la si la non la girls school along le along la doning ko ya ke cheke be so tumhan la doning ko wet aphan ta jong si la an arji pa dinglang arni pen arni hok pon ano anta pachun theklang potemo hala pgr along aro la ke do tip la angkur tum han mangai mo hala katharli bang pilo klem pokala so bang tim karbeng long mangai hala su ke pilo ke thak pokai mate chilut chokoma thekthelo mamte thekthelo poche than dago ke klem thek tum dolang alang long sinon ke kali kalang puta alam bang ta lerok pustami non karbiang long along pen ke alang hello arpu ke thenai lo mat ahimar polo kali kalang alam ta alang li phalai jong si jong je pute bang ka prek phan mane asohan ke jong chogi phe chok che mati lasi ladak bang ke itumolong la ake hai cm tuliram rong hang ake hai tala bang ke alang ta rd pu bang ke asap ta chipi thekhe delo avilu pu masi ave delo alang notice council pen si kipi vek alu apita me alang la so order teng pen claim kle a department tin atum phanta alu pale lab lo la so arni bangke nang tum na hokle do dam stame la eviction along bangke nang tum na cherap dunai na chitu dunai pusi office tin along ta alu bang pale derlo la tum phan chijin so tame me che therak tame me bang so na kang nek dun choilok la tum ke adap prang pen la tum bangke adap phc department tum bangke ha hamren lang kang thumdam picketing la non la eviction ong phan la ang tondak ke claim ke dam tum phan lang juning tung dui pusi lang tum pi dam la tum chisik ko ane cipadu ajo philo la pendak forest tum nota dolo la tum ta atap pen la tum ke dam ke bang bon si ta me la tum men kupi tong aching ba ka phire ne bete ke claim tong thek thelo ne mate ari tong chirung lo ne la so iniar nian ta la so eviction manon ba claim ke delo sitak bang ke ni tum bang ke ning oi me melo ning duk pilo nile tum dak song putabe dhorom putabe thang tabe ni tum dak karbiang long arat ni tum dak philang pilong ke dorar tum si ni tum bang doso jolo therak thumi melo bangso bang non bang nang lang plot nang sak thorlo nang tum long tim karbiang long la cm doktor tuliram rohan ke thak klem tek thele nang tum le kupilo na klem thek popusi ni tum hama non nang lang plot la si dak bang ni tum ta ning oilo ning duk lo ni tum long ko chotoy don ar lenge the tum do anta mela bang ke nang lang plot karbiang long arat phanang lang plot si lage na pa therak lo lage me karbiang long aras ta me chini lo pini
tarik troksi arnike Karbenglong mate West Karbenglong pelangpi mate Keroni Girl High School long eviction popo Karbenglong atok no aras tame chini si ong lo sila so dim long nilitum ningang samse cepak lang alam bang kening do cepak lang bang lalo pini tumi head jong pens tame birta long lo je labang so eviction laso bang so girl school long tame eviction popo tumian tame kadok awe department tina fans tame notice pali lo lang tum an nini thoma prang bes tame notice pali lo na cerap situ nahi po alam bang ke tapen department tin alang litum cisiklap an sidolo la si mang humi me alam bang ke lalo open head jong tame Karbenglong Thomas Council council long secretariat lapen joint secretary lapen alang litum pen press meet pen ke hang nitum da theklong si nitum mangalang tum si question karju thui mate lang tum si nitum lam the karju thui pu ilitum labang so eviction aphan labang so along li phelang aphan ilitum eviction ji po dia tarik hot dia fees tame pipo si pin eviction se det ma alang litum phan nomor isilo lapen nomor hini bangke labang so talks labang so eviction ji polam ke lake ilitum man ke the ilitum asama chief minister dr Himanta Biswa Sharma pensi kedam tang ni phai krepho February achiklosi hadak goti long talks dolo sehala dak pensi alang li lam the paklar dak lo je tarik trok abang ke joy ke mesen me pen girls school long le bang ke eviction vek popu tarik trok pusi hadak pen ke paklang lo la pen la suhud do thulang pijr issue do lo la so tame tarik trok farman bang ke girls school si eviction popu alang li lam thina paklang chi chak dun lo lake election pen related tawe la pen election pen thanga chera block tawe aposi la bang ke eviction vek po la si haladak kala so long principal secretary cm pen mp la pen alang litum circle office long yaro mon sk kadokowe mondol tomanta kidosi ong hala so kadokowe hina pencing wai sar pen sela dak lam thipaklang lo si pinian nikre phokali lo hala sud bang pen hisab lo bolte ni 15 pen hisab lo pote nikre pho parang lo pinian ke to chok lo sitame la so prang bang ke notice kapaklang Karbenglong Thomas Council pen notice apaklang dolo ni phai pli la pen chiklo bangke February chiklo 2026 tame Karbenglong Thomas Council pen notice pirol bang soa girls school phat alang tuman capacity rek je phat sita apit talks dogok pojoine si ako alang lituman adir bang pabat chat po office tame pinian bangke la tuman hisab lo patang te ni chiklo jon si leng thurok po chiklo jok abat thu si department tu mo pen head jong nili kala si mo pen press meet long ni tumta theklong lo hala dak theklong bang humi mela mangke cheklo jona prang pen kachi si kachi danga hormusi mo pen head jong paklang bangke nili tumlong departmentally asontin agriculture pen danglok pwd forest department irrigation phe kadok bi tumben dokok cherap chetu choklim la pen law and order choklim pen si ala bang so eviction bang claim ji pulo tangte cheklo jona prang pilo megang clip ma Karbenglong Thomas Council tim Karbenglong to mangke mate council cari to mangke si hala bang tanil to marju tunang kokpo sinon lake rat phan kapamang hujie phan bane rat phan kapalujia abidi sinon ke claim lake chini dakalam je kedam tang sarte phangcho ho long list me high case high death benefits me aningkan si aphiran si sayok je si rat hur paga joine si eviction asona thaksi labang so eviction ji girls school eviction ji phan tame mudam tang munit bahini thom thi elo non ako la soga eviction ji phan ako munit hinang lang ba labang so along le ke government along le puchini dak pen pangthek pa me jong pa me documents party kadok chok lim la pen arona tang chape me la pen tumi het jong tame circle office pen ba alang litu men same lam tumi het jong order paklang lo alang litu mangke kadok we chisik chedang thailo eviction popu la pen alang litu birta long nilitum birta woi pen birta long alang litu pen ke kachisik chedang ke chok lim lo la pen law and order chok lim lo po sita आप जो बाजी सिरकेप ने बाजी चौकसी ने बाजी नारकेप ने पर बन के टाइम लागत लो जे कुमाने टीम Karbenglong चीफ सीएम तुलिराम लोंग हांग तोंगला लो ने
komane council long asiget tritum dong larne hala bangke men change tot lo chisi chedang thailo nilitum department tin dan nilitum ta birta PHE punoi kapre department punoi PWD punoi forest department punoi nilitum aju thailo chisi chedang so le taxi toi het jong tami video long tam technology Facebook long tami komane ke lang ke andam auto pen data mobile pen penapa phanpu komane ke ane tunia dim chisi chedang even JCB ka dog bena chisik thai lo tu chisik thai pi na fisi la bang so order ke paklang lo pot ka paklang lo ke la so order ka paklang council tung ka paklang ame thang tu people apong vilu bang chipa video lo ho alang li thong se arjung tu pini son ke kumasi ladak force door de to ho ko pini alam pat he henten hai bang ke la ke lampa chubai la ke alang litum election apa parji apa na bidi la ke ratu mang hinang ne ratu mo la ke ka ako by chance mula bang so ka philang piara chochilo kar benglong ang atokan no arat do antman ke jongsi labang so eviction se polte niltum le adai lilo mo pinis suluk so dak mustame alang litum kar benglong ton mas council tum sadai cheni leke athela dake gedam tang same alang litum theklong lo me karchen ladak munit ki thinang mane ke pine aria keng ke phonang ari keng achingnok nang tuma dulu si lason incident pa bang wi phan ke alang li tum si check and balance pate alang li tum si rar ke mang ka pa chunia bang lo la pen ili to representative lo alang li tum si kar beng lo ton mas council ka sari je labang so a 6 sido lolong ke alang li tum si kachari calon nji mate mesen men pen ka pa chunia tum lo tang te nono son kagos pak lang po la so kagos ki joy pamandet phong kagos pak lang po kagos ki joy pamandet si nilitum bangke non las bang so ningang samse je pak lang bangke labang tong si court pen alang litum prabjin pen election aprang bangke ngitum la uwi kimi tum do an mate ladak helang piara do an bangke kar i bangke election aprang si election rek na po la pen mo pen het dong tame media long lam the pak lang lo so long tame council secretary dong tame la bang ni tum puek the lo ni tum department departmentally jon ni tum sik chedang chok lim lo pana pc election ji pusi papu si la pupulo dang te lake departmentally jong si chok lab na ni pulatang de alang litum ke mo election judet kalilo ningkan pardet alang tum ke lam thike doi lok po si non la prabjin pe labang so alo gal school sab se along le pot bangke alang litum prabjin pen election na po pusin litum bangke dak felang piarat mate felang pia awi kimi timen bangka chuning rilo code of conduct apa code of conduct perang si langsung attack kami open na jong tami pu alang li ide personal julo polo si la solamang kelalo jong si aholo tema ili to kachisi kachedang thangna ta ave nono mat ke ili tum chi songi puta thangna ta chisi kachedang ave sita nili to ma che matha bangke lalo ni tum ke rat tum han bang si kamat hathu morat tum bang la tum ke aningi pung sentiment nutin tame aningi pung situ ko posi alang li tum bang mo che song dut pulatang ke li tum kala ka dai ave athe pendap he jong pendap sita me hahi dipi tame karbia maido lason da saksi pendap dia ku dakta karbia mai nang dutukok pulatang te la suluk sudak dukok pulote alang li tum si adai energy pusin nili tumbang ke laso media true pen nili tumbang ke klar dak pen lam the paklang don